أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا obboleeyyan kiyya kan islaamaa kan na dhageeysan hundinuu durarratti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuun isiniin jaa. Erga salaamtaa bareedduu, salaamtaa warra jannataa, salaamtaa islaamaa kan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa islaamaan rabbii waliin kabajaa ji'een eega salaamtaa mi'ooytuu tanaati. arraan tana sagantaa kana keeysatti wanniin qabadhee isiniif dhiyaadheen ulaagaalee kalimaa laa ilaaha illallah sharxiilee isiitirraa sharxii shanaffaa, jahaffaa fi torbaffaa yoo rabbiin keenya nuun fedhe inshaallah nuu laaffise kana waliin laal. ulaagaaleen yookaan sharxiileen kalimaa laa ilaaha illallaadhaa torba jennee dubbannee ture. kanarraa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa fi afraffaa dabarsine. isiin shanaffaadha. asharxul khaamis, sharxiin shanaffaadha. ta isii yoo shanaffaan kun keessa jiraachuu baate kalimaan laa ilaaha illallaadhaa tun afaaniin jechuu qofaaf nama hin fayyaddu waan ta'eef ulaagaa isiin tun ittiin fayyaddu kan shanaffaadhaa asidqu dhugaa dubbatuudha jechuu. kalimaa tana keeysatti dhugaa dubbachuu. namni laa ilaaha illallaahu afaaniin hoggaa ju'u kana haqaan gabbaramaan rabbi malee hin jiru, haqaan gabbaramaan allaha malee hin jiru, muhammad ergamaa rabbiiti hoggaa ju'u kana dhugaadhaan onnee isaatirraa dhugaadhaan kalimaa tana jechuudha. akkasumatti amantii islaamaa tana guutuu dhugaadhaan itti amanu. amantiin islaamaa dhugaa tahuu, haqa rabbii biraa dhufe tahuu dhugaan qalbiidhaan dhugoomsee itti amanu, dhugaan itti amanu, sossobuun hin dandahamu jechuudha. yoonii fi afaaniin dubbachaadhaa kalimaa tana dhugoomsuun dhugaadhaan jechuu dhabnee ka qalbii keeysa dhugaa miti jechuun nu jirtu yoo dubbanne kalimaa tana takkaa diin islaamaa kanarraa waa takko yoonii fi qalbii keeysaan dhugaa miti jechaadha, soba jechaadha. afaaniin ammoo dubbanne takkaa hujiidhaan hojjanne nurra hin qeebalamu jechuu. nurraa hin qeebalamu jechuudha. shahaadaan kun nurraa hin qeebalamu, diin kunis nurraa hin qeebalamu. rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keeysatti hoggaa dubbatu yaa ayyuha alladhiina aamanuu, yaa warra rabbitti amane, ittaqullaha rabbii keeysan sodaadhaa, wakuunuu maca assaadiqiin warra dhugaa dubbatu wajjiin tahaadhaa je. warra dhugaa dubbatu wajjiin tahaadhaa je. namticha dhugaa dubbateetu bakka bareedduu arkataa. haqa himuu yeroo hunda barbaachisaadha. nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam hadiisa sahiha keeysatti akki jee من قال لا إله إلا الله
نمني لا إله إلا الله تنجي صادقا من قلبه أن ساتر رادوغا نمتيش لا إله إلا الله تنجي كان قبر ما ربي مليه انجرو جتشو رقا نمني به جنة دخل الجنة جنة سيني جنة سيني أكو موان كيس جروتي وان بود سينو نسا شكين كمنف وكذلك حديث براخي ستي أماس نبيين كينيا صلى الله عليه وسلم كجي ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله نمت كل واهنجرو هنتاني هن أرقمجي لا إله إلا الله حقان قبر ما ربي مليه هنجرو جتشو خرقابو لا إله إلا الله تنا جئ حقان قبر ما ربي مليه هنجرو جتشو رقا خبه وأن محمد رسول الله محمد سرقما ربي تجتشو خرقابو صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار نمتشسن قلبي سان دوغا قلبي سات الراتات نمتش لا إله إلا الله تنجي ربين إبد إسرت حرام قد مالي انتانجي نمتش لا إله إلا الله تن دوغا دانجي ربين حرام الرت قد إبد إسقوبون حرامي جدوبا حديث خنا بخاري في مسلم تو أوديس فالان خنا نمتشيو أفانين جتشادا جرات فإن كان العبد كاذبا في إيمانه نمتشيو إيمان إسا خيسر دوغا دبتشو باتي خخجبو تاتي إيمان إسا خيسر تيو خصوبو تاتي مؤمنته اللكاوم بل هو منافق أتبلكاوم إني نما منافق جتشو نما أمنتي إسلاما ظاهران قباتو فكاتي خخيسان كفري دويفة جتشو نما إيمان ملفتو كفر ما قلبي خيست الأويفة يجو واتيعوا الله واتيعوا الرسول قالي ربي قدا قالي ارقما ربي قدا جي ربي كن سبحانه وتعالى صنيف نمتجي وان ارقما ربي دفين قلبي ساخي ستي dhugoomsuu dhabe mu'minatti hin lakkaawamu jechuudha فالشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله خناف شرط شنفادا شرط لا إله إلا الله خيسات شنفادا دغا دبتودا شهاداتنا خيسات دغا دبتودا أججو هايا والشرط السادس أولاغان جهفادا ulaagaan jahaffaadhaa ta shari'aan tun isiin malee namarraa hin fuudhamne ta amantiin tun isiin malee namarraa itti hin qeebalamne takkasuma shahaadaan tun isiidhaan malee namarraa hin qeebalamne al-ikhlaasu qulqulleessuudha ikhlaasa jechuun waan hojjettu tana kanamarraa humaa ittiin barbaanne rabbiif jecha tahuu jechuudha rabbiif jecha tahuu jechuudha ibaadaan tun wanni isin itti namarraa qeebalamtuun waa lamaanii jaan utubaa lama gurguddoo qabdiya diin islaam kun wanni itti namarraa qeebalamuun eega rabbitti amananii booda ibaadaan ka itti namarraa fuudhamtuun waa lamaani gurguddoo sunis maali jennaan ikhlaasaa fi mutaabacaadhaa jaan ikhlaasa rabbiif jecha tahuudha hujiin kee isaaf jecha qulqulleeysite kan lammaffaadha muwaafaqaa yookaan mutaabacaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii karaa isaatiin tahuudha ibaadaan tun akka inni salaatetti akka inni qaletti akka inni kadhatetti akka inni ibaadaa hojjetetti hojjetuuni ibaadaan tun namarraa qeebalamtiini yookaan ibaadaan tun bid'atti lakkaawamteeti nama duraa baddi yoonif mutaabacaa dhabde muwaafaqaa dhabde ibaadaan namarraa hin qeebalamtu bid'an lakkaawamte ammas ibaadaan ikhlaasa yoo qabaachuu baatte rabbiif jecha yoo tahuu baatte na haa arganii na haa dhagahanii namni haa ittina dubbatu namni haa ittina faarsuu yoo keessa jiraatte qalbii namticha ibaadaa hojjetuu tana keessa yoo jiraatte
irraahin qeebalamtu jechu kanaaf shartiin jahaffaadha ikhlaasa qabaatuudha jenne rabbiin quraana isaa keessatti hoggaa dubbatu alaa lillaahi rabbumaa fi addiinul khaalisu ibadaan qulqulluun diin qulqulluun rabbii fi jedhuba وكذلك آيات براقي ستله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يهودا في نصارانيس قاف دراسة والنسان اتأججمن مخلصين له الدين ربي في بادا قل لي سورة أججمنيجي أكسمت من نخن اللين ربي في جيتشا إبادة ربي قل لي سوق بنيجي وقال صلى الله عليه وسلم إرجم الربي نجا رحمن سرها جرات وأكجي أسعد الناس إرنا من ملكاوان ربي برتي نمني ملكاهو نمني برتي ربي برتي ربي برتي وان قدو أركتو إر ملكاوان نما خبوياك أما ربي برتي برتي صدركا أركتو أكسم خمجنتاتي يا أركتو جي أسعد الناس بشفاعتي نمني مجنتاتي يا ملكاهو قوياك يا مادا من قال لا إله إلا الله نما كان قبر ما ربي مليه انجر جئ خالصا من قلبه أني ساتر قل ليس حالتهن خناف أن إبادان وني سين نمر بربادو ربي بجيتش تهودا إخلاصك أباتو راجتشورا وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث سيال الإمام بخاري مسلم كيستي جرو كيستي إرجما ربي صلى الله عليه وسلم أكي جاماس إن الله حرم على النار ربي بالدرة حرام قد يجرى من قال لا إله إلا الله نما كان قبرما ربي مليه انجر جئ يبتغي خبر بادو نمتشسن بذلك كلماتنا تكاهو عبادات لقوتنا خبر بادو هالتهن وجه الله فول ربي خبر بادو هالتهن نمتش جيجي فول ربي خبر بادو هالتهن نمتش لا إله إلا الله وفانين قف جتشو صون تاني خان التين ملكاهون خان التين جنة أركتون خيب الدجال التين بهون يو ربي في جتش تاتي دبينتون يو إبادان ساتو ربي في جتش تاتي يو نفي إنها أركانين فادق يعني خيسهن جر نمتش خون التين ملكاو الدنيا تقرتقى مؤمن ربي جامي آخرتي أمو جنة سينة إبدا جلا نقا بياني يجودا ربين كان قرآن إساء خيست يكجي إن الله لا يغفر ربي إنما في أرارم أن يشرك به إستك إن ديفمو إست إدأمو وجين قبرمو هن أرارمو ويغفر ما دون ذلك وانسني أسي ني أرارم ديفمنا ما قودا لمن يشاء أبا فديف نما فديف جي ونما شهاداتنا خيستي ربي جنا دا واخجيلا نمتشيو خدبتو تات شهادا خنا خجو تاتي مشركة جاما إبادان إساسا الراهن كيبالم تججو شركي خيسة سينا نمتشخون شركين تون قوسالا مجان شركي قدو في شركي تقو جاني جد شركين قدون تا إسلام ما رانا ما بافتي كفر ما نما نايد آخرت مو إبدا نما سينسفت جنة نما دوركي تججو ammoo shirkiin xiqqoon jaan ibaadaa hoggaa san dalaydu san si jalaa balleeysiti fakkeenyaaf hoggaa salaatu yoo salaata bareechitee nama si cinaa jiru saniif jecha nama si arkuuf jecha salaata bareechitee salaatte shirkii xiqqoo tanaaf jecha salaanni duraa si jalaa hin badu kana man agarsiifatin sun ka si jalaa badu kamire ka amma ati irratti faaruu barbaadde ka arma nama agarsiifatte kanaa si jalaa badaa jechuu shirkiin guddoon ammoo salaata amma salaatuma duraan jiru hundaa'u nama jalaa balleessiti jechuudha ومن يشرك بالله فقد حبط عمله جي ربين وهو في الآخرة من الخاسرين نما ربتك إن ديس دلقا نساء هندي بادا نساء درابدي آخرتي ورهون قويتها أجيب خناف شرط جهفادا إخلاصا قباتو دا جنة إبادان دلقا هندينو رب ما بجيتشا تهودا أجيتشودا نجيب
ulaagaan torbaffaadhaatii fi isiin dhumaa almahabba jaalatuudha jaan jaalatu waan tokko ifumarraa namni si cinaa je'eef dalageef hojjeteef atilleen itti seentee mirqaanumaan dalaguu qofa osoo hin taane ibaadaa tana jaalala sirraa haajamtii jan jaalala shartiin laa ilaaha illallaahuun tun kalimaan tun hoggaa dubbattu jaalala sirraa barbaaddi qalbii teetiin jaalatu rabbi jaalatu ergamaa rabbii jaalatu nama rabbitti amane jaalatu wal harkifatti dubatun hundinuu shartii ulaagaa laa ilaaha illallaahu keeysaa isiin torbaffaadha hoggaa shalalla kalimaa tana jettu tana jaalatuudha walimaa dallata alayhi waan kalimaan tun itti nama qaceelchitullee jaalatuudha fayuhibbullaaha rabbi jaalatuudha rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam jaalatuudha wayuqaddimu ka mahabbata laa ilaaha illallaahu jaalala laa ilaaha illallaahu tanaaf qabdu waa hunda dura dursuudha alaa kulli mahabbatin jaalala waan biraa hunda horii keetirra ilmaan keetirra haadhaa fi abbaa keetirra qabeenya qabdu maallaqaa fi dukkaana qabdu yoo ta'es waa hunda caalaa kalimaan laa ilaaha illallaahu tun si biratti jaalatamtuu tahuudha yoo jaalalti sun jiraachuu baatte kalimaan tun namarraa hin fuudhamtu yoo tasa qabeenya keetiin adda bahuun dhufte adda baataani maatii teetiin adda bahuu yoo dhufte adda baataani garuu kalimattii tanaan laa ilaaha illallaahu jechuu tanaan addan baatuun lubbuuteetiin adda baata malee sii galee amma lubbuuteetiin adda baataani malee kalimaa laa ilaaha illallaatiin addan baatu rabbi cinaadhaa waa gabbarama jechuun hogguma takkaillee si keeysa dhufuu hin qabdu jechuudha yoo dirqamtees yoo rabbii gatti amanuu kanarraa deebi'i siin ja'anis kalimaan tun hunda caalaa tahuudha qabdi jaalalti isiidha si biratti rabbiin kun hundarra jaalatamaa tahuu qaba jannanni rabbii si duraa mul'atuudha qaba jannata saniif ibiddi rabbii si duraa mul'atuudha qaba ibidda san sodaaf jannata san kajeellaadhaaf arra tana dhabu boruun achititti baha addunyaan ammoo lubbuun arra kutte silaa duutiin oolamtu akka fedhellee taatu du'a tana sodaa laa ilaaha illallaa irraan deebu jettee jaalatuudha jechuudha akkasuma jaalalti rabbii jaalatan ammoo jaalala maqruunatan bilijlaali kabajaa rabbiif godhuu keeysa jira rabbi guddisuun keeysa jiru isarraa sodaatuu fi isa kajeeluunis keeysa jiru ويحب ما يحبه الله والرب جالتullee jaalatuudha والرب jaalatu hunda jaalatuudha nama haa taatu awliyoota isaa haa taatu ergamtoota rabbii nabiyyoota malaayikotaa fi siddiiqota warra rabbiin faarse rabbiin jaalatee isaan dhaade atilleen si biratti jaalatamummaa akkasiisan qabaachuudha qaban rabbi jaalatuun waan rabbiin jaalate hunda jaalachuu if keessaa qabdi jechuudha kanaaf shartiin laa ilaaha illallaadhaa tuni jaalala rabbii keessaa qabaachuudha qabdi jechuudha rabbiin quraana keessatti hoggaa dubbatu ومن الناس من يحب ومن الناس المنا ما خنر نجرة نما أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا نمر نما فكاتا يوخان شريك ربي جنتي قدتو جراجي أك ربي جالة متي خجالة أك ربي جالة متي خجالة تجراجي خناف ربي جنا واجالتون سري هنتهو جتشودا ربي جنا واجالتون هنتهو جتشودا
والذين آمنوا أشد حبا لله قروا وري ربي أماني ربي جالتون إساني الرجب دجاجي حاجة نمني برا حاجة مشركتوني آوتا إساني سن تكاهو أوليوتا إساني تكاهو وان قبران سن هنك إسان جالتان جالا ور ربي أماني خناتو ربي في خنا الرجالة تاجي أكسمتي ربي سبحانه وتعالى ور إيمانك أبو جئ هقا دبتو ور إيمانك أبو جتشون نما ربين جب نما ربي كفر هند الراقل قلاوجي نما ربي تيغرتيغا كفر هند الراقل قلاو نما ربي في كفا جالتو نما ربي في جالتو خير جما ربي